yang ugi palepet mirai juga manabi ikhlas esona ka saberen epon sepak empat antara epon mukat sareng Mas Dewi Muji juga pusahwan rampe kalaban hadir epon suhawi mare Mas Saci sareng juga Rama Ahram kong langkong adur Kak Dinto minangka petok langsung epasetong karena pencung karya sasanga aki karya sasanga luk lap dekik lap bila kakak pido pak mole kamu gona munyi buat nalap kelap ere kentaretan ha ere kentaretan buat kak beni taretan meki bisa yatur iya raja riara mek bada doa katare ma lah pola anak orang rajak nasi hadis lah do buaki bermale innal hamda wa ni'mata laka wal mul artena siapa sing akan melor gelandang tak dinai pasti mul tak kemul jadi arte hah artena laju gelandang tak dinai melor dede pas ya dan jadi laju apolong bonmu misram mbok na buruk mamak sayang gelu kami seram mbok nako ya dan jenak do ni seram moji ko anak-anak soleha mbok naji bedayade hi telok anna bedayade engki lah tak langkong esona sabere cak epon Risno sareng Busawi sanaos Kak Dinto rampe Kak Dinto Pakun Pangisto Budi bener ya dok marah mun sati aku pencungki kare sasangak bektona setengah 4 cara ya tak langkong nganika parloi kageli moji Kak Dinto mabeli tengka sanaos tak ajas Kak Dinto asalen mari salat duhur langsung asalen kabeteong Ibrahim seperti toron kaburempai turun nah kaburempai duan lu minta duan Ibrahim melawan Asrawi toron Cisugi deki benano ya iya agendangan kok wardianto rele hah agendangan kok wardianto anjak rukun mantan rukun pamili Papua ngalah karben sirina rukun karya raja riara siapa buang bege junga nikok mujinde sajegak mare akar jamak kerupian saya buman masa desa Mas Haji desa ji dosa ji ada emat tong ana pewet tok tung 2 3 4 5 6 kurang situng tos lu tos kelu iya lu kurang situng demar ya siapa saya tado mukat Mas Dewi juga Muji Busah Huan kong langkong juga Mas Saci tak ketinggalan Rama Arham atur saya tado Rama Arham tado hah Ahram saya tado yuk tuan Ahram hari akan nyamai Ahram bu oleh tahu beremang hari ay buktona tetele lambo nyombong emas berena berempa Ahram cak nah munoreng lambo benegram oh iya jadi nyamai Ahram lah tuh iya tepat berempa Ahram berempa Ahram ya berapa gram gram mon bahasana orang Sunda mon bahasana orang Palosok berempa Ahram Mas Saci ada mana mas saya puji jangan kok lah tepak kan buru ini kok mermuji siapa Mas Saci jangan kok mermuji mak irikan kalinci siapa permintaan darimu kat kolek na bojori kapi ko mari kolek na bojor kapin denge pada dasari nih kok mokat minta rami ramdu
colok na marabikang na. Alo. Anik ko mukat Mas Dewi mak laban muji usahwan Ani kok bawa indale ben mawat damak sesapisan kabile laban masaji ban bulan pasen Ani kok lek juga nyonya namat sabi ben nyonya na adi mahram le laban atur sanunto pasen Along polong marani ko muji pambeli tenggale Ani kok sesapisan areng akalam pile nikok maman upik mun mamana putri kaet sekon doyong mak budak kalam piku sekon doyong lah Kak Suawi juga Rama Masaji Rama lepon pada kompak pada kompak Ruak Kak Moji juga Mas Dewi Mokat Sanoto pada polong Monane kok pagar ayunan pada kok dalam piduyung dalam pi India Sanoto ta kaniat Kak Resno nyabes lepon apa de along polong lain iman kawaidah sakalangkong leba-leba bangistona cak narisno Pasap perdu Nikmana rema Papare Neseko pangumuman mon akalam pi India jok nyare seko selanjeng bila toro na buntok na jabok ditek takok la bule la nyare sejang nyacang no buntok yuk Mas Dewi le Mas Dewi Nepepala tretan masat citratan mas sati arasa ala kok karya bukan narisno bawa ita aniko mak tade pada tretan moji juga tengah uang pusat dan juga tengah tinggal ruangmu satuan ruangmu kan juga moji Rama akan juga nikah
Asrawi Arya Putri Family lain dari selain selalu di depan wasik wasik Niko aniko Pak Mas Saji Waka Moji
pisan ruak ban Imam Wito ruang meski sauri lagi Fitri ruang pausen mat sapi imare beri pencium usmawan ayana tias ruak ati pada mare beri pencium ono romo ka ono romo ono romo Sahuri mi semalolo kapitriko Dadi kabokna tak misem beriyo. ki kare pepet tio Iya, Pak. penjung ngakare pepet tio